پێشمەرگەیەکی که بریندار یه کۆمەڵە شۆڕژگەرن زەحمەتکێشن کوردستان ایران کۆدە عێریشا زەرگۆزەلە دا بریندار بوو لە سلێمانیە جانێ خۆی دەست دا و شەهید بوو. کۆمەڵە شۆڕژگەرە زەحمەتکێشن کوردستان ایران جان ji destdana pêşmergeyekê xwe yê birîndar ragihand. Komaleya şoreşgêra zehmetkeşên Kurdistana Îranê de daxuyaniyekê da ragihand ku pêşmergeyekî wan yê ku di vê êrişê da birîndar bibû canê xwe ji dest daye. Ji roja hevdê vê mehê êriş hatibû kirin ew birîndar bibû digel çend kesên din. Li gorî daxuyaniya Komaleya şoreşgêra zehmetkeşên Kurdistana Îranê Ebu Bekir Hoşengî roja eyînê di encama êrişa Îranê da bo ser baregeheke wan ل زرگزاله سلیمانی به گرانی بریندار ببو پشتی چند روزان جماناوی لنخوشخانه جبر گرانیا برینانو زیدیا رژیا شاوتین جان خواج دست دایا به جاج دزدانا ابو بکر هوشنگی هجمارا وان پیشمرگین کماله شورشگیر که به ایریشا ایران دا شهید بون گهشت 10 کسا